Президентja u takua me papën e ri Leo XIV. Долга средба со папата. Можете да замислите како изгледа разговор со еден врвен математичар, филозоф, ама и духовен човек. Неверојатно нешто. Presidentja theksoi se në këtë kohë të pasigurisë dhe ndarjes së madhe në botë, janë të domosdoshme fjalët e tij për paqe të përhershme. Ata u pajtuan se në botë duhet të ndodhin reforma në Kombet e Bashkuara dhe përfshirjen e tyre në zgjedhjen e problemeve, por edhe rishikimi i rrugës që kanë zgjedhur shumë nga politikanët. Мислам дека папата навистина е прав човек на право место, не само ерудит, туку и човек од верба, човек кој што умее да разговара, да помага. Në takim tradicionalisht shkëmbyen dhurata. Папата ми подари една прекрасна, не знам што беше материјалот, значи жена, и символ на јустиција, символ на правдата, со верба дека навистина предпоставувам жените можат да направат многу во светот. Тој знае, се разбира и за мојата професија. И јас што му подарив еден прекрасен дрворез со, се разбира, со лозница, со гроздови, нешто што се среќава во сите наши цркви, нешто што simbolizira plodnost. Presidentja konstatoi se të dy shtetet kanë lidhje të pathyeshme historike përmes betimit të shenjtores dhe shkupianes Nën Tereza.